baba anapotea ye. Tazama huyu mama anapotea. Yesu amekuja kwa walio wabaya. Hakukuja duniani kwa walio wazuri. Hakukuja duniani kwa walio watakatifu. Alikuja kuwaokoa waliopotea. Amesema mwenyewe ni mtume nani? Mimi hapa, nitume Baba, popote utakacho, nitume mimi, kwenye mataifa, nitume mimi Baba. Nitume niende, nikahubiri Injili, nitume niende, nikahubiri Injili Baba, nitume niende, nikahubiri Injili, nitume niende, nikahubiri Injili Baba, nitume niende, nikahubiri Injili, nitume niende, nikahubiri Injili. Hapa Western tunapotea sana. Miungu imechukua nafasi. Watu wengi wameacha imani, wakidhani wako kwenye wokovu. Wengine wanaingia kwenye ibada, wamefunga irisi, Baba nitume kwao. Wengine wanaenda kwenye vitina, wameharibu manyumba kwa sababu ya uchongezi. Baba nitume, Baba nitume, usiniache, nimeitikia Baba nitume Baba. Nitume niende, nikahubiri Injili, nitume niende, nikahubiri Injili Baba, nitume niende, nikahubiri Injili, nitume niende, nikahubiri Injili. Uganda mimi nitaenda, Tanzania mimi nitaenda, Saudi Arabia mimi nitaenda, Afrika yote nitatembea, niwaambie ya kwamba Yesu anawapenda, niwaambie ya kwamba Yesu anaokoa. Kuna ndoa nyingi zimevunjika hii leo kwa sababu hawajajua Yesu ni Bwana. Kuna maisha mengi yameharibiwa hii leo kwa sababu hawajajua wokovu wa leo. Nitume kwa hiyo taifa Baba, nitume kwa hilo nchi Baba, mimi nitaenda, nimeitikia Yesu, mimi hapa Baba, nitume mimi, mimi hapa Baba, nitume mimi Baba. Nitume niende, nikahubiri Injili, nitume niende, nikahubiri Injili, nitume niende, nikahubiri Injili, nitume niende, nikahubiri Injili Baba, nitume niende, nikahubiri Injili, nitume niende, nikahubiri Injili Baba, nitume niende, nikahubiri Injili, nitume niende, nikahubiri Injili. Baba, nikuwekee mkono unayenisikia. Yesu anakupenda wewe. Japo leo maisha yako yanaonekana hayaendi, nimekuja kwako kukuambia siku ya leo ya kwamba Yesu ana mpango na wewe. Leo hii Yesu ana mpango na wewe kupitia wimbo huu. Wewe unayenisikia katika mitandao ama unaniona kwenye mitandao, leo Yesu amekuja katika nyumba yako, kwenye simu yako, ili akuokoe siku ya leo. Amenituma mimi, ametutuma sisi ambayo tuko hapa, tukuambie kwamba tunatangaza mwaka wa kufunguliwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Pokea uzima wako, pokea wokovu, pokea ushindi katika jina la Yesu. Pokea ushindi katika jina la Yesu. Maana kuna Mungu mbinguni
aliyekuja duniani kwa mfano wa mwanadamu, Yesu Kristo anakupenda wewe. Taifa nitume, japokuwa tukiwahubiria watu wanasema hao wamechanganyikiwa, japokuwa tukiwaambia Yesu ni Bwana wanasema tumesikia hilo, lakini leo usizoee injili ambayo sasa ninaleta kwako. Lakini sasa usizoee injili ambayo hii leo ninaleta kwako. Nitume niende nikahubiri injili, nitume niende nikahubiri injili, nitume niende nikahubiri injili, nitume niende nikahubiri injili Baba, nitume niende nikahubiri injili, nitume niende nikahubiri injili Baba, nitume niende nikahubiri injili, nitume niende nikahubiri injili Baba, nitume niende nikahubiri injili, nitume niende nikahubiri injili. Nitume, nimekuja kwako kukuambia